Жақсы разы болыңыз. Аллаху акбар. Сүйікті бір туғандар, неге? Мен сол жерде пайдалан айтып қояйын. Мынау жаққа келіп тапқан. Келіңіз açık, келіңіз. Келіңіз açık, келіңіз. Мен açık. Сол жерде темірдің бұзусында чамалайын. Ардақты ағайын туған, сүйікті бір туғандар. Баяғы сыртынан тон бычып, шидекейін шуыртып сөйлей тұрған анша-мұнша ағайын инелерге құлағына күміс. Баткен менен лейлек түшінде қоғалаң болбақ тұр десе, мен бара қалам, мен тегінде қалам дегенде келбейсіңдер. Кел. Мұна. Ürünün üyün tıkıldatır, süйтіп tuğan. Birle jolu la ilahe illallah Muhammed Rasulullah deb koyçu degen davatçı mıneke. Mına kalgan veresin. Kalastan Karabaltadan atayın kızmat cemaat deb kelip. Mına davatçı deb şunu aytadi. Özlerinin giyimi menen, özlerinin produktası menen, akçası menen gelip uşul жерден gana bir kalak menen kürek ketmen albasa şol üyesinin Onu satып alып turmak. Bardығы şol kerek жарак болгон şol ketmen küreklerini satып alıp urandı bol örtönüp kalgan üylөрдүн dubalaарын tegizlep, göçürüp, tazalap, екі объектinin бүттүк үчүнчүсүн дагы алдык деп атат. Мынеке davatçı. Анча-мынча sen жаман көргөн davatçı мына шулар. Кана ошо davatçыны жаман деген келчи мына жака келип мына өрттөнгөн жерге келип кичине мына мечит аткылаптыр. Eşiklerin, terezelerin atkılaптыр. Mektepte örtöktür Tacik деген koşunamız. Ошолорду жамандабайды мынеке. Силерге тазалап бер дебейди мынеке. Анча-мынча баягы жүрөгүндө кири бар, жүрөгү каралып катып калган davatчынын жаман дегендерин көрүп ал мынеке. Sen келип баягы кыйрат өлем деп келе албай жүргөндө Таластан, Карабалтадан келип жардам берип атат. Davatçını bundan kim jaman dedi. Davatçını bundan kim jaman dedi. Kim davatçını jaman dese, al peygamberdi jaman degen birley. Kim davatçı jaman dese, anda özü tutunup yaşap özatkan İslam'da jerigen deyip koyar. Allah razı olsun sizlerden. Bay. Aylansan bulut aytip koyar şulardan. Aylansan bulut. Azlık kıladı.